بۆ گفتوگۆکنی زیاتر لە سەران پرسا گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز سلێمان ئۆسۆ ئەندامی دەستەی سەرۆکاتی ئەنا کەسە. هون بخێر هاتن هێژای سلێمان هون بانک لە هاوڵاتیاتکەن سبەهی ملێ خوبدەن ملێ هەوا لە شار و شارچکێن دەستی ڕێڤەبەریا خۆسەردا دەست بە گرافێکی ئاشتیانە بکەن ji bo şermezarkirina biryarên rêveberiya xweser. Li ku derê hûn bawerin xelek zêdetir xirve bîtin û bi xirvebûnê bi reya hewa dê ev mesele çareser bît? Gelek spas silav ji Kurdistana 24 û hemû karmendê wê re rastiyê me wek enekesê ev beryara agû rêveberiya bi ser peyedê xist yanî wek we daxuyanî kirin jî daxuyaneya me de hatiyanî kirin me şermezar kir ev beryar yanî rastî sûtemenî mazot ve çexa got nerxê wê buha bibe wê bandorek wê gelekî mezin li ser hemê yani şêweyên civakê bibe mewadê temwînî hemû tişt wê buha bibe mewadê zîraî hemû tişt wê buha bibe ji ber vê yekê me em wek enekesî me beryar stin sibe em ê xwepêşindanek aştiyane li ber deriyê bargeha UN bikin li bajarê Qamişlo her wiha îro diro yanî xwepêşindan nesekinîne do li bajarê Girkêlekê bû dîkan hatin girtin û xwepêşindanek mezin çîbû millet ji ber xev derket. Îro saet di 12 nîro li Qamişlê ew jî hinek çalakvanên xort doza xwepêşindanekê kirbûn wedî bi seda millet hazir bû divê xwepêşindanê de di Kobanê de her wiha dîkan hatin girtin û xwepêşindanek yanî meşek mezin çêbû dijî vê beryara agû em dibêjin beryareke gelekî zehmet û dijwarê ji ber mesele bû mesela pariyê nan yanî îro milletê me de asta gelekî zehmet derbas dibe hûn zanin milletê Kurd li Kurdistana Sûrî de asta gelekî zehmet derbas dibe ev kiryarên êgo rêveberiya xweser abû ser peyedê bi pêra dibe bandorek wê gelekî selbî ser millet heye û ji ber vê yekê jî hûn dibînin yanî piraniya milletê me gelek yanî wek dibe nisbak bilind jê berê xwe dayîş derve û li ser sînora tê kuştin di nav xebatê Ewropî de di behra de wek dibe difetisin û derin yanî gelek zehmetî li ser milletê me tê û millet jî baz dide ji bo gokarî bizarî xwe bi azadî yanî xwendin bide ji bo jiyanek aram bijî طبعا ما وك انا كسي ام milletê xwe têjgeh dikin em ser xaka xwe bimînin ev kiryarên êgo peyedê pêra dibe vê buhabûna agû nerxê mazotê buha kir yanî dixwazin ev çend kesê mane ev milletê me êgo manî jî bê giş bazin derkevin ji derve ev beryar em dibînin beryarek ebeden ne mesuliyet hatiye derxistin û xwepêşindana me sibe yanî wek millet dengê xwe tînime wê gelekî berfire be wê muşareka gelekî mezin ji qîbel millet de hebe tiştê gelekî muhim di vê beryarê de millet giş kirin yek nema Kurd û Arab û Suryanî yanî hemû pêk hatiyên êgo di vê deverê dijî yanî tadel wan hat mutederrin ji vê beryara buhakirina mazotê ji ber vê yekê wê sibe muşareka fire hebe ji qîbel Süryaniya ji qîbel Ereba ji qîbel etrafê siyasî daxuyaniya me ji xwe me doz li hemû etrafê siyasî kirî got divê her kesê wajibê xwe rabe ev kiryarana divê hedek jêr bêdanîn û a rasta û got zû ji kiryara xwe vegerin pê beryarê yanî leğo bikin û vegerin ser yanî sera berê li ser êgo berê digel berî du meha car de buhayî çêkirin yanî berî du meha serê sedî sed hinek ji gulên sûtemeniyê serê sedî sed buha bû di buhakirina îro di wek dibe belkî hinek jê serê sedî sê sid hatî buhakirin hinek jê serê sedî çar sid hatî buhakirin ev hala hanî millet nema tehmûl dikû ji ber vî hewî nerê şeklekî asî derdikeve dijî vê beryara çewk agû xizmetê ji milletê mirnakû û millet بتوندی شرمزار. بله. برای سلمان جبر چه رفبریا خواستر نرخ سوتمانی بلند کریه.
والله ام ديفيجن يعني براسيبه يعني بريارين ايجو ريفا بريا خسر دردخينين نب مسؤولية يعني مثلا وان بس تفكر انه تشاوا براش بلد بسينن يعني نبس مثلا نرخي سوتانا منيه بوهاكر يعني بزوري خو كيتيج على ميدسينن جي تجاري ما جي مالداري ما جي يعني هر يكي ويتو هر جموي بيت هقوا 1000 دولار لسرتي يعني بارقام خياليه عالمي دستين ابريا يعني ابري ببري خياي يعني ملت وهبونا ملت سرخا كوي شير نقلك مهم اهم وي بس انه شاوا كارب فراش في ملتي بستين و يعني وقت بيبان فرازيده بكو افجي يعني خيا بو يعني كاسات ويل سر وين ملت وي دركب بقرتي وي دركب يعني ظروف ايجو دفري ما تقدر باز دبن سوريا بشتي تقدر باز دبن ये खस्तन गो और खबर कर रहे हैं बांक यार يعني पार्टी بتاني غيروا وقت باستفراد بسلطة كريه اف بارتي يعني نتيجة شاشتي داتين ضريبة باشا داتين هجاي وشغاق سليمان وشراكتك اف مجارين هوا جي بحث كرن گريداي جين و جيارة خلقي و خارن و وخارن و هاتنو چونوانه لهون چما دخوازن ده گره و خوبشاندان صبحي مجارين سياسي تبلي بكن ميناك گرتنا اندامي و كسين سر بأنا كسي لروجاوي كردستاني وك مقوت يعني اف تراكمات يعني نبس كريارة يعني ابوها كرنا مازوتي وسوتمانية يعني وك تجد يعني كرم ببارينام فكري داي ملت بكشتي دركت اما وقت يعني وك اليني سياسي ام بيجن قالك كرياري وان هنا يعني ب بحقي بسوج نرى حوالي ما انجماني دين كرتن عالم برنگكي نا طبيعي وقت بي استجواب دبن يرو ترسك هي يكتي كرتن كس نزان وقت بي جيواري ويلكي هي يعني قال لك تخبيصات في اداري هنا او جي نتيجه حزب تاني بيدي وقت بي استفراد بسلطه كريه وشراكتي قبول لك وهر بردوام دوان كرياري خدي جو في عقليه بردوام بك نتائج قال لك سربي بن سروي بالدرجه الاولى وسر ملتي ما بقشتي بله برای سلیمان انا کسی گوه جهوا دگری رفبریا خواصر ما فهم نكر رفبریا خواصر گوه جهوا دگرین کو نرخ سوت تمنی کم کن دي باوريا مد نبكي فاخوي بريا راخو بقرنج بر ملت اشترا وينا انجمان اجتماعي كردي بتاني راوي اما انجمان يعني بيرو باوريا من هروا ضغط قال لك مزين شرعا كردي المهاتي go am derketen waqt be seba me derkevin vê mangirkirinê vê xwepêşindanê her wiha xwepêşindan berdewamin wek min got di baweriya me de geşberiya re xwe venegerin wê gelekî tadêl xwe bikin bi derece ûla û wê tadel millet jî bê millet nemasekin belkî wedî di rîportaja wedî gelek welatî digotin em nema derin malê xwe em ê dişare ad bimînin قناعات عمدش بيديتي خصن احزاب بينكيتي خصن اللي خبا قرن برياري ولو جو خدمت ملتي تنو جو تعديل شرعي ديك تعديل ملت ديك جو ملت دحد دبالي تهجير دي بريارانا دبي جيبا باشه سلیمان اوسو پیشتر و بریا خسر گوتو بو بنرخک سمبولیک سوتمنی دفروشنا رژیم اسد دمکی دا کوچافکانین انرژی لنافچین دست ریوبریا خسر گلک زیدانه بوچی او خلکی لجیر دست حالاتوان جوان سامانین هنه سود ورناگیرن بوچی بنرخه که سمبولیک بدنه شامه شخوا جروجا جو اف دفر وبترولا يعني فان دفرا كتير بن دستي بيدي يعني بشكل كي منتظم ضد رجيمي بلكي ضد نبس رجيمي ضد فان فصائلي او مناطق دفري ايجونات بن كنترولا وان دنجي يعني مناطق بن كنترولا ائتلاف دني مناطق ادلب مناطق عفريني وان هر او بردوام دفروتنا شو تمنية وبترولي جيفان يعني جيفان جهاتاري
باوریا مد ام دبین اف پترولا آگو و دوري دبي يعني بي تسخير كرم بي خصاندين شي خدمات ملت رد بملت بحس بيداك شي بك يعني ملت دوري دنج سوريا خلك مرد بيجن وكيف كري وبترول جموهي بترول دو وقتكي دي تشتكي انعكاساتي هبونا في بترولي لسر جيانا ملت تني بالعكس اف بترول بوي وك سلاحكي دستيوان دي بيشاوا بي ملت ازلال بكون وبيشاوا ملت بي برشي بكن اف بريار براستي بريارك شوتو دبي دزوترين دم دجي فقر باشە gelek سپاس بۆ هێژای سلێمان ئۆسۆ ئەندامی دەستە سەرۆکاتی ئەنە کەسێ دەم باش. سپاس جورج